Igisirikare cy'u Rwanda kikaba cyemeje ko Lieutenant General Jacques Musemakweli wari umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF yitabye Imana mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatanu. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Ronald Rwivanga akaba yemereye itangazamakuru ryo mu Rwanda ko Lieutenant General Musemakweli yitabye Imana, ati nibyo yitabye Imana mu masaha ya nijoro. Lieutenant General Jacques Musemakweli ni umusirikare wari ufite amateka akomeye cyane mu Rwanda kuko ari umwe mu biyemeje guhara ubusore bwabo maze akitangira igihugu mu by'ukuri kugira ngo kibohorwe, akanagira kandi uruhare rukomeye cyane mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Mva ko rero yari umwe mu bantu bafite amateka akomeye cyane. Lieutenant General Jacques Musemakweli akaba yarashinzwe kugenzura ndetse no gukurikirana ibirebana n'imicungire y'ingabo, amahugurwa, ibikorwa bya gisirikare, ibikoresho n'imicungire y'umutungo by'ingabo z'u Rwanda. Akaba rero yagiraga inama ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda mu kugena politike zihamye n'amabwiriza aboneye bigamije guteza imbere imicungire inoze y'umutungo n'ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda. Mu zindi nshingano ze rero yari yashinzwe no gukurikirana ndetse no gutangira iperereza ku ihohoterwa rikorewe umusirikare cyangwa se rikozwe nawe. Mu by'ukuri navuga ko ari igihombo gikomeye cyane mu ngabo z'u Rwanda n'igihugu muri rusange. Lieutenant General Jacques Musemakweli ari mu basirikare bakomeye cyane igihugu cyari gifite, ndetse akaba yaragaragaye mu myanya itandukanye mu bihe binyuranye. Nakubwira ko nko ku itariki ya 12 Mutarama 2018 nibwo Jacques Musemakweli wari ufite ipeti rya General Major yazamuwe mu ntera na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda amugira Lieutenant General. Mu zindi nshingano yashinzwe harimo kuba yarabaye umuyobozi wari ushinzwe ingabo zirinda umukuru w'igihugu Republican Guard, yaragifite ipeti rya General Major, umwanya yavuyeho muri 2016 akagirwa rero umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Nakubwira kandi ikindi ko muri Mata 2019 Lieutenant General Jacques Musemakweli yagizwe umugaba mukuru w'inkeragutabara mbere yuko ku itariki ya 3 Gashyantare 2020 agirwa umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Izina rya Lieutenant General Jacques Musemakweli rirazwi cyane no mu mupira w'amaguru mu Rwanda kuko yabaye mu buyobozi bwa APRFC mu gihe cy'imyaka isaga 7. Uyu mugabo rero akaba yarabaye perezida w'ikipe y'ingabo guhera muri 2013 ubwo yasimburaga Major General Alexis Kagame wari ugiye gukomereza amasomo mu Bushinwa. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2021 nibwo yasimbuwe na Major General Mubaraka Muganga kuri uwo umwanya. Akaba rero ari inkuru ya gahinda, inkuru y'akababaro mu Rwanda ku rupfu rero rw'uyu musirikare ukomeye wari ufite mu by'ukuri inshingano zikomeye mu gisirikare cy'u Rwanda, kandi ngira ngo nk'uko mwumvishe ko ni umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu kubohora igihugu cy'u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Akaba rero kumubura mu by'ukuri yari agifite inshingano mu gisirikare cy'u Rwanda, mwavuga yuko ari igihombo gikomeye cyane. Mwumvishe ko yagiye abona inshingano nyinshi zitandukanye mu gisirikare cy'u Rwanda, yayoboye ikipe y'ingabo z'u Rwanda APRFC. Navuga ngo rero mu by'ukuri reka tumwifurize iruhuko ridashira, hanyuma kandi twihanganishe umuryango we kubwo kumubura mu by'ukuri n'igihugu muri rusange. Igisirikare cy'u Rwanda kubwo kumubura ni igihombo gikomeye nk'uko nakomeje kugenda mbigarukaho. Reka rero mu by'ukuri tuvuge ngo Imana imuho iruhuko ridashira. Hanyuma reka dukomeze n'andi makuru. Mu by'ukuri turaza gukomeza kugenda dukurikirana turebera hamwe ese yazize iki, byagenze bite muri rusange, iperereza ku rupfu rwe riravuga iki kugeza magingo ya ngaya. Detail zose uko zigenda ziboneka turaza kugenda tuzibagezaho amakuru yacu. Reka duce mu gihugu cya Uganda. Ku munsi w'ejo twabagiye ko habaye impanuka ikomeye cyane ya kajugujugu, mu by'ukuri yari irimo abanyeshuri imenyerezaga gutwara. Kapiteni rero mu ngabo za Uganda wari mu ndege yakoze impanuka, we akaba yamaze guhita apfa. Igisirikare cya Uganda cyatangaje ko Kapiteni Caroline Businge wari mu ndege yakoze impanuka kuri uyu wa 11 Gashyantare 2021 yapfuye. N'amakuru yemejwe n'umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Flavia Bekwaso ku mugoroba w'uwo munsi, agira ati tubabajwe no kwamenyesha by'urupfu rwa Kapiteni Caroline Businge wari mu ndege yakoreye impanuka muri Entebbe uyu munsi ku mugoroba. Iyi ndege yo mu bwoko bwa kajugujugu yakoze impanuka mu masaha 8 y'ikigoroba ubwo yari imaze guhaguruka. Kapiteni Businge n'undi musirikare umwe bari bayirimo bahise bihutishirizwa ku bitaro
bizakurangira rero uyu ahasize ubuzima Captain Businge. Reka duce muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko Martin Fayulu yigeze kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu muri Kongo ariko aza gutsindwa. Martin Fayulu rero avuga ko ababona ko Tshisekedi yatandukanye na Joseph Kabila ngo baba bibeshya. Umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Martin Fayulu yatangaje ko abavuga ko Perezida Felix Tshisekedi yatandukanye na Joseph Kabila yasimbuye ku butegetsi bibeshya. Yibivugiye mu kiganiro n'itangazamakuru ku itariki ya 11 Gashyantare 2021 cyabereye mu mujyi wa Kinshasa. Mwaka ushize Perezida Tshisekedi yafashe icyemezo cyo gusesa guverinoma ye ndetse na Kabila yagiyeho nyuma y'amasezerano bombi basinye muri Werurwe 2019 binyuze mu mahuriro mpuzamashaka abiri bari bahagarariye ariyo FCC na Cash. Nyuma y'iki cyemezo cya Tshisekedi yashyizeho ihuriro ryera Union Sacrée ikaze buri wese rero wemera gukorana naryo mu kuzuza amasezerano yahaye abanyekongo ubwo yimamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu 2018. Urebe bikaba bigaragara ko riri kugenda ribona abayoboke benshi cyane barimo abahoze ku ruhande rwa Kabila n'abanyapolitike barwanyaga Kabila. Bwana Martin Fayulu wanze kujya mu ihuriro ryera. Muri iki kiganiro yasobanuye ko nubwo Perezida Tshisekedi agaragaza ko yatandukanye na Kabila atari ko bimeze, ko ahubwo iri huriro rishya ryatangije mu by'ukuri yatangije risa n'irya FCC Cash rigiye rero kongera kuvuka. Umunyapolitike abishingira ahanini ku myemerere ye yuko Perezida Tshisekedi nubwo ayoboye igihugu atigeze atsinda amatora, ko ahubwo Kabila ariwe wamushyize ku butegetsi. Ashingiye kuri impamvu yagize ati igipupe gihora ari igipupe. Ihuriro ryera ninda ya kabiri. Ati mu by'ukuri mushingira kuki muvuga ko batandukanye? Ati turebe ku masezerano ya Kingakati. Martin Fayulu yabwiye abari muri iki kiganiro ko atarwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi ahubwo arwanya imikoranire ye na Kabila yemeza ko ikiriho. Ati turamagana imikoranire iri hagati ya Tshisekedi ndetse na Kabila. Ishyaka SID rya Martin Fayulu ritavuga rumwe n'umutegetsi risigaye mu ihuriro ramuka abereye impuzabikorwa hamwe na Paru rya Adolphe Muzito, rya Moise Katumbi na Jean Pierre Bemba yamaze rero kwihuza n'ihuriro ryera rya Tshisekedi nyuma yo gushima icyerekezo cyaryo muri rusange. Bamwe mu bagize inama nshingamateka y'umuryango umwe bwa Buraya bariyamiriza ifatwa n'ifungwa rya Paul Rusesabagina bavuga ko ridakurikije amategeko mu ngingo yagiye ahabona kuwa kabiri w'inondwi. Bamwe mu bagize iyo nama nshingamateka y'umuryango umwe bwa Buraya basavye ko Paul Rusesabagina arekurwa. Umenyesha makuru wacu Tenisocle Mutijima yasomye ibiri muri iyo ngingo y'abashingamateka adutegurira inkuru kurikira. Uwo mushinga w'umwanzuro w'abadepite bagize inteko nshingamateko y'ubumwe bw'Uburayi ukubiye mu ngingo zigera ku 10 hagendeye kuri raporo z'imiryango mpuzamahanga ku Rwanda uratangira ugaragaza uburyo mu Rwanda uburenganzira bwa muntu butubahirizwa. Muri raporo n'ibyegeranyo byagendeweho harimo y'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch itunga agatoki ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi ku gutoteza abo rifata nk'intambamyi za guverinoma. Ibyo bigashingirwa ku buryo abakomeye mu banenga ubutegetsi ndetse n'abanyamakuru batabwa muri yombi cyangwa se bagaterwa ubwoba haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Mu zindi raporo zigarukwaho n'aba badepite kandi harimo ikigo Freedom House cyo muri Amerika igaragaza ko kuva mu 2014 kugeza ubu ubutegetsi bw'u Rwanda bumaze kwibasira abatavuga rumwe nabwo mu bihugu by'amahanga bigera kuri 7. Uko kwibasira iyo raporo ivuga ko gukoranwa amayeri menshi arimo nko kubagenza binyuze mu bikorwa by'ubutasi bwifashishije murandasi cyangwa se interineti. Harimo kandi kwibasira no gutera ubwoba abagize imiryango yabo imbere mu gihugu, kubakorera iyicarubozo hagamijwe kubakuramo amakuru yewe no kubica. Abo badepite bati dushingiye ku kuba Rusesabagina ubwo yari umuyobozi wa Hotel de Mille Collines Kigali mu gihe cya Jenoside yararokoye abagera ku 268 mu Batutsi n'Abahutu batari bashyigikiye ubwicanyi bahigwaga ngo bicwe, akaza no kubiherwa igihembo n'uwari perezida wa Amerika George Walker Bush. Uwo mushinga w'umwanzuro ushingiye kandi ku kuba nyuma yo kugerageza kumwica mu 1996 yarahunze akaza guhabwa ubuhunzi n'igihugu cy'Ububirigi mbere yuko ahabwa ubwenegihugu bwabwo bimugira umuturage w'umuryango umwe bw'Uburayi ndetse no kuba ari umuturage wemewe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bati kandi dushingiye ku buryo ubwe yivugiye ko ingendo ze zose zagenzurwaga n'abakorera ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'uko Leta y'u Rwanda yamuteye ubwoba nyuma yo kunenga uburyo bw'imitegekere bw'igitugu bwa Perezida Kagame,
tugendeye no ku buryo ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa munani mu 2020 Paul Rusesabagina yaravanywe i Dubai akajyanwa i Kigali ku gahato mu buryo butazwi, akaza kugaragazwa ku biro by'urwego rushinzwe ubugenzacyaha kuwa 31 y'uko kwezi, nyamara mu gihe uburyo bwo gufata no kohereza mu kindi gihugu ukurikiranweho icyaha bugomba gukorwa binyuze mu nzira zabugenewe kandi bigakorerwa mu rukiko rudafite aho rubogamiye, dushingiye ku kuba Rusesabagina ubafungiye mu Rwanda akurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba, akaba yari mu burenganzira ku bwunganizi yihitiyemo, ndetse inyandiko zose zimufasha gutegura urubanza zikaba zarafatiriwe ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 12 mu 2020 bikozwe n'umuyobozi wa gereza ya Mageragere, dushingiye ku kuba umuryango uhangayikishijwe n'ubuzima bwe butameze neza kuko yigeze kurwara kanseri kandi akaba afite ubundi burwayi bumusaba gufata imiti yabugenewe, nyamara imiti umuryango wamwohereje binyuze muri ambasade y'Ububiligi ikaba itaramugejejweho, ahubwo akaba ahabwa imiti yandikiwe n'umuganga w'umunyarwanda atazi ibiyikubiyemo. Uwo mushinga w'umwanzuro kandi ushingiye ku kuba umukobwa Rusesabagina n'izindi nshuti ze bahozwa ku nkeke n'umuntu wiyita umucungagereza w'aho afungiye ubasaba gutanga amafaranga kugira ngo amutorokeshe. Icyambere ukagira uti turamagana twivuye inyuma ishimutwa, ibazwa n'ifungwa ridakurikije amategeko bya Rusesabagina, ndetse tugasaba ko ahita arekurwa. Icya kabiri, inteko nshinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi irahamagarira ubutegetsi bw'u Rwanda kugaragaza ubushake mu iperereza ryigenga kandi riciye mu mucyo mu kugaragaza uburyo Paul Rusesabagina yafashwemo n'uko yagejejwe i Kigali. Icya gatatu, inteko kandi irahamagarira abategetsi b'u Rwanda guha Rusesabagina uburenganzira bwo kuburanira mu ruhame, iburanisha rigakorerwa mu rukiko rubifitiye ububasha rwigenga, rutabogamye kandi rwubahiriza amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Icya kane, inteko nshinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi itewe impungenge n'ubuzima bwa Paul Rusesabagina, ikabihamagarira leta y'u Rwanda gukora ibishoboka akabona ubuvuzi buboneye, kumureka agafata imiti yari asanzwe ahabwa, ndetse leta ikanareka ubuzima bwe bugakurikiranwa n'umuganga uri mu Bubiligi nk'uko byasabwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi ku itariki ya 4 y'uku kwezi kwa kabiri. Mu zindi ngingo zigera kuri 6 z'uyu mushinga w'umwanzuro, izi ntumwa za rubanda ruhuriye mu bihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi ziributsamo ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwananiwe gukora amaperereza yigenga ku rupfu rutavugwaho rumwe rw'umuhanzi Kizito Mihigo waguye mu kasho ya polisi mu ntangiriro za 2020. Zigasaba ubutegetsi bw'u Rwanda gukora amaperereza atabogamye ku birego byerekeye impfu z'abakekwaho ibyaha bicwa batagejejwe mu butabera, izibera muri za kasho, ndetse n'ishimutwa ababikurikiranweho bakagezwa mu butabera. Zikanasaba leta y'u Rwanda kwemeza amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya ishimutwa ry'abantu, cyo kimwe n'amasezerano ya Roma kugira ngo rube umunyamuryango w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, cyo kimwe no kwemerera akanama Karoni gashinzwe kurwanya iyicarubozo n'ibindi byaha bitesha agaciro ikiremwa muntu gusubukura uruzinduko rwako mu Rwanda. Mu mushinga w'umwanzuro bateguye, aba badepite kandi barasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kugira icyo ukoze mu maguru mashya mu kugenzura niba inzira ziteganywa n'amategeko zarubahirijwe mu itabwa muri yombi rya Rusesabagina, ndetse no kugenzura ko uburenganzira bwe bwubahirizwa mu nzego zose nk'umuturage w'uyu muryango. Bagasoza basaba perezida w'iyi nteko kugeza ibikubiye mu mushinga w'uyu mwanzuro byose ku nama nkuru ndetse na komisiyo y'ubumwe bw'Uburayi, cyo kimwe no kubashinzwe ububanyi n'amahanga muri uyu muryango, ibihugu binyamuryango byose, umunyamabanga mukuru wa Loni, inzego zirimo umuryango w'ubumwe bwa Afurika, uw'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, abunganizi ba Paul Rusesabagina ndetse na perezida w'u Rwanda.